Visit Congo ije mu isura nshya yo gusimbura Visit Rwanda. Visit Congo wakibaza ngo ni ibiki biteye noneho Felix Antoine Tshisekedi nyuma yuko abonye ko Visit Rwanda irimo irafata indi ntera cyangwa se irimo iragenda ishishikariza cyangwa se yamamaza u Rwanda ku isi hose. Felix Antoine Tshisekedi nawe akaba yatangije inkundura ya Visit Congo. Ibi ngibi ni ibintu atangiye kugenda yinjira mu makipe atandukanye. Twabonye u Rwanda rusinyisha Paris Saint-Germain. Perezida Antoine Tshisekedi nawe akaba yarinjiriye muri uyu mushinga wo guteza imbere ubukerarugendo bwa Congo ndetse no guhangana n'u Rwanda kuri Visit Rwanda, aho nawe ashaka kuzamura brand ya Visit Congo ikaba yagaragara cyane ku isi hose. Nino Felix Antoine Tshisekedi we noneho abikabiriza, arimo arashyiramo n'amafaranga y'umurengera kurenza u Rwanda. Nibyo ni ibintu bikomeje kugenda bizana skandal cyangwa se bizamura ikintu gitandukanye, aho Congo yakaniye irimo irashaka ko u Rwanda ahantu hose ishaka kurudomina. Ihangana rikomeje kugenda, ihangana rw'u Rwanda rikomeje kugenda yemera nk'irya Amerika ndetse n'Ubushinwa. Ibi ngibi ni ibintu Felix Antoine Tshisekedi yatangaje nyuma y'uko u Rwanda rusinya amasezerano ya Visit Rwanda na Atletico Madrid yiyongera ku ya Arsenal asanzwe ariho ndetse na Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa ndetse na Bayern Munich yo mu Budage. Paris Saint-Germain rero na Bayern Munich ndetse na Arsenal byongereho ikipe ya Atletico Madrid yo mu mujyi wa Madrid hariya muri Espagne. Ibi ngibi rero bikaba byakoroje cyangwa se byatumye Felix Antoine Tshisekedi akanguka, akaba yatangije umushinga cyangwa se campaign ya Visit Congo. Visit Congo rero akaba ari campaign yo gusura cyangwa se gushishikariza abantu gusura ubukerarugendo bwo muri Congo, ikaba yashyiriweho kuba yateza imbere ubukerarugendo muri Congo ndetse no kuba yahangana na Visit Rwanda yo mu Rwanda. Gusa ibi ngibi bikomeje kwibazwaho, ese Visit Rwanda na Visit Congo ni iki kiri buze kudomina ikindi? Gusa impungenge zihari ni uko Perezida Antoine Tshisekedi we arimo arakoresha amafaranga y'umurengera cyangwa se yifuza gukoresha amafaranga y'umurengera kugira ngo abe yaca cyangwa se bashyira hasi iyi gahunda ya Visit Rwanda, aho ashaka kugenda yinjira amakipe u Rwanda rwagiye rukoresha, ahubwo akaba amafaranga akubye ayo u Rwanda rugenda rumuha kugira ngo arebe ko nawe yazamura Visit Congo. Ibi rero ni ibintu bikomeje kugenda bicicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ntabwo biremezwa neza ko Visit Congo yaba established koko, gusa ni amakuru agenda atangazwa mu binyamakuru, aho Felix Antoine Tshisekedi nawe arimo aragenda agerageza kureba ukuntu yazamura brand ya Congo abinyujije muri Visit Congo. Ibi nibyo turi kurebera hamwe rero. Reka nguhe ikaze kuri YouTube channel yacu, mwifuriza gukora ibi subscribe niba utarakora subscribe kugira dukomeze tubane mu biganiro byacu. Reka nze dutangire neza iyi nkuru ivuga ukuntu u Rwanda cyangwa se Repubulika ya Congo bikomeje kugenda bihangana mu bice byose, yaba muri politike, ubukerarugendo, ubukungu n'iterambere, buri kimwe cyose. Mwibutsa iyi YouTube channel igenda ikugezaho inkuru zitandukanye zivuga ku bintu bitandukanye bigenda bibera hirya no hino ku isi, by'umwihariko inkuru za politike n'amateka n'ibijyanye n'ubukungu ndetse n'imyidagaduro. Yes, nk'uko dusanzwe tubibona rero, ikipe ya Arsenal ku kaboko k'ibumoso bambaraho Visit Rwanda. Visit Rwanda akaba ari umushinga umaze kugenda uteza imbere ubukerarugendo mu Rwanda, aho ugenda wamamazwa cyane cyane muri football, aho leta y'u Rwanda yagiye yifashisha amakipe akomeye cyane cyane mu kwamamaza uyu mushinga wa Visit Rwanda. Visit Rwanda rero akaba ari turufu Felix Antoine Tshisekedi yakomeje kugenda yifashisha mu guharabika u Rwanda ndetse no gushaka gusenya ko u Rwanda rwatera imbere. Ibi ngibi rero yagiye abigeraho, aho agiye aganiriza amakipe menshi, agiye amutera utwatsi nka Arsenal n'andi makipe menshi yagiye aganira kugira ngo abuze amasezerano hagati y'u Rwanda, gusa bagenda bamutera utwatsi. Gusa kuri uyu munsi bisa nkaho intsinzi ye yamaze kuyigeraho, aho nawe arimo arashaka buryo ki yakifashisha umupira w'amaguru mu kwangisha abatuye isi Repubulika y'u Rwanda, aho nawe ashaka gutangiza umushinga wa Visit Congo cyangwa se uburyo bwo kuba yakamamaza ubukerarugendo mu gihugu cye cya Repubulika ya Congo ndetse no guhangana na Visit Rwanda yo mu Rwanda kugira ngo arebe ko nawe yakigarura imitima y'abatuye isi, cyane ko iyi football ikunzwe cyane n'abatuye isi kandi ko abantu benshi bagenda bitabira kwamamaza binyuze mu mikino kuko irebwa n'abatuye isi cyane cyane ko ikipe ya Arsenal muri no minsi ifite performance zo hejuru ndetse n'ikipe ya Paris Saint-Germain bikaba bifite performance zo hejuru muri no minsi. Ibi ngibi rero bikomeza kugenda bica intege cyangwa se bishengura Perezida Antoine Tshisekedi, aho nawe yatangiye kwiga ingamba z'ukuntu yakakira amakipe, aho yabanje kuganiza Atletico Madrid ayibwira ko amafaranga u Rwanda rwatanze yayakuba inshuro zirenga 30 kugira ngo babashe kuba bakanga amasezerano y'u Rwanda na Congo. Ibi ngibi rero Atletico Madrid yabiteye utwatsi, imutera utwatsi, imubwira ko itashobora kubikora gutyo, cyane ko cyaba ari icyemezo gisebetse cyane. Rero Perezida Felix Antoine Tshisekedi nawe akaba yamaze kwinjira ikipe ya FC Barcelona, ikaba ari mukeba cyangwa se nayo FC Barcelona akaba ari ikipe ibarizwa mu mujyi wa Barcelona. Abavuga ko Perezida Paul Kagame nimba leta y'u Rwanda yafashe umujyi wa Madrid
Congo nayo igomba gufata umujyi wa Barcelona. Ibi ngibi rero ni ibintu bikomeje kugenda bica impaka cyangwa se biteza impaka, iri hangana rikomeje kugenda riba hagati y'u Rwanda na Congo nyuma y'uko mu minsi ishize bari basinyanye amasezerano y'ubworoherane. Ibi ngibi rero bikomeje kugenda bishyira ibintu bisubiza ibintu inyuma, cyane ko Congo nayo ishaka kwigaragaza nk'aho nayo ifite amafaranga cyangwa se bashaka kwigaragaza nk'abantu bafite ubutunzi buhambaye. Ibi ngibi rero nibyo bigenda bikomeza biteza impaka n'impagarara hirya no hino ku isi, aho bagenda bavuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Congo ishaka kwigarurira imitima y'abantu nayo, aho ngaho bagenda bavuga ko ku rutonde rwo amakipe ya FC cyangwa se Repubulika ya Demokarasi ya Congo agiye iganiza ari ikipe ya FC Barcelona, aho bari mu biganiro gusa nta byatangajwe umwanzuro wavuye muri ibi biganiro nimba barabemereye cyangwa se barabakaniye. Gusa igihari ni uko Perezida Felix Antoine Tshisekedi nawe arimo aragerageza gushaka amakipe yigarurira kugira ngo nawe ateze imbere ubukerarugendo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, cyane ko Congo ni igihugu gifite ubuso bunini, kikaba kigizwe n'uduce dutandukanye ndetse n'ibintu byinshi abantu benshi batazi. Hari inyamashyamba ya Congo, mu ishyamba rya Congo habarizwamo ubwoko bw'ibikoko birenga 2000 bitandukanye. Ibi ngibi rero nibyo Felix Antoine Tshisekedi agenda ashyira imbere nawe, avuga ko ashaka guteza imbere ubukerarugendo muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, cyane ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi avuga ko iturufu u Rwanda rugenda rukusha rwa Visit Rwanda ko nawe agiye gushyiraho Visit Congo. Ibi ngibi rero ni ibintu bigiye bitandukanye cyangwa se bigiye bitangaza byagiye bisohoka mu binyamakuru, aho twagiye tubona Felix Antoine Tshisekedi yohereza umunyamabanga we ushinzwe ububanyi n'amahanga kugenda kuganira n'amakipe atandukanye y'i Burayi kugira ngo nabo barebe ko baba bashyiraho umushinga wa Visit Congo. Ibi ni ibintu rero bigenda bivugwa cyane cyane ko intambara igenda iba ahantu hose, bigenda guhangara mu buryo bwa diplomasi, aho Felix Antoine Tshisekedi ashaka gucecekesha u Rwanda. Uyu mushinga rero wa Visit Congo ntabwo biramenyekana ese niba ugiye gushyirwa mu bikorwa, gusa igihari ni uko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi ndetse na leta ya Congo bashyizemo imbaraga mu buryo bwo kuba bakivugura cyangwa se bahangana n'u Rwanda mu masezerano ya Visit Rwanda, nabo bakaba bashyiraho Visit Congo. Reka rero ngushimire twabanye muri iki kiganiro, ni gusaba gukora subscribe kuri YouTube channel yacu ndetse no gukomeza kubana natwe mu biganiro byacu by'ubutaha kugira ngo tujye dukomeza tubagezaho amakuru nk'aya ngaya aca impuha ndetse n'impaka. Ibihe byiza rero wowe waduhisemo cyangwa se ukangushimira wumvise iki kiganiro, reka tuzahuze mu kiganiro cy'ubu